Ndabasuje kandi mbifuriza ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Ndibasuhuza ni Fabrice Mporana nayo. AFC M23 yongereye ingabo muri Walikale. Ihuriro rya AFC M23 rikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri teritwari ya Walikale mu gace ka Ihura muri grupama ya Kasimbi, mu rwego rwo kwitegura kurinda abaturage cyane cyane ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nabo bafatanyije bikomeje kuzamura umurego umunsi ku wundi. Tariki ya 24 Nzeri 2025 nibwo mu gace ka Ihura muri grupama ya Kasimbi hatangiye kwakira ingabo nyinshi n'ibikoresho by'umwihariko bya gisirikare kugira ngo babashe kuba bajya mu guhangana. AFC M23 muri Walikale ikomeje kongera ingabo kuko uretse muri ako gace yorotse no kongera mu bice bigiye bitandukanye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru aturuka mu baturage bo muri kariya gace abivuga, imodoka zaturutse Ikuku muri Rucuru zageze mu gice kigiye gitandukanye cya Burinda zizana abarwanyi hamwe n'ibikoresho byabo bya gisirikare. Ubupinga ikomeje kuberamo ibikorwa byo guhangana bihuza abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'ingabo FARDC n'umutwe wa M23 ushaka kwigarurira kariya gace. Ibikorwa byo kongera ingabo bikomeje kuba mu gihe hashize iminsi mikeya uyu mutwe ukozanyijeho n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo mu bice bitandukanye. Umuyobozi wa FC M23 by'umwihariko aherutse gutangaza ko bagiye guhindura ibintu mu bijyanye n'imiyoborere myiza y'uduce igenzura mu rwego rwo gufasha abaturage by'umwihariko bari bazajwe n'imiyoborere mibi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko bagaragaje ko bafite intego yo kugira ikishasa bakabohora abaturage b'abakongomani babashywe n'ingoma y'igitugu iyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo nk'uko M23 ibivuga, ndetse ikanagaragaza yuko yagiye ku butegetsi atatowe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi bacu, nimunyemerere nabibutse yuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yasabye umuryango mpuzamahanga ko bagomba gushyiramo by'umwihariko ibihugu byo muri Afurika nabyo mu nteko y'umuryango w'ubumwe w'abibumbye kugira ngo nabo bajye bafata imyanzuro nk'ibindi bihugu. Nimunyemerere mu byumve. U Rwanda rwongeye gusaba Afurika ko igira umwanya uhoraho mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko umuryango w'abibumbye ukeneye gukorwamo amavugurura wabafasha gushyira mu bikorwa inshingano zabo, bityo Afurika ko yahabwa umwanya uhoraho mu kanama gashinzwe umutekano kuko ari nayo ikorerwamo ibyo bikorwa byinshi kugarura amahoro n'umutekano. Yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku nteko rusange ya 80 ya ONU yateranye ku 25 Nzeri 2025. Akanama ka ONU gashinzwe umutekano kagizwe n'ibihugu 15, bitanu muri byo ni ukuvuga Ubushinwa, Ubufaransa n'Uburusiya ndetse na Amerika n'Ubwongereza. Bikaba bifite imyanya ihoraho muri aka kanama mu gihe ibindi 10 bitorerwa manda y'imyaka 2 yarangira bigasimburwa. Magingo aya ngaya hari ibihugu 50 by'ibinyamuryango bya ONU bitari byinjira mu kanama gashinzwe umutekano. Minisitiri Nduhungirehe yavuze yuko imyaka 80 ishize umuryango w'abibumbye ubayeho hari byinshi byakozwe n'ubwo hari imbogamizi zabayemo. Yavuze ko kandi ibibazo bikomeye byagiye bibaho nk'ibibazo by'ubukungu. Ibice bimwe by'isi bidahabwa ijambo bigaragaza ko hakenewe kugira ngo hakenewe impinduka kugira ngo igikorwa cya ONU kibashe kuzuza inshingano zacyo neza. Ati niyo mpamvu u Rwanda rushyigikiye byimazeyo amavugurura by'umwihariko mu kanama gashinzwe umutekano. Abagize akanama ntabwo bajyanye naho isi igeze ubu ngubu. Afurika ni umugabane ukomeye w'abantu miliyari imwe ndetse na miliyoni 2, ndetse gahunda y'akanama k'umutekano kigaho byinshi by'umwihariko aho zibarizwa, bityo ntabwo rero uko niho zibarizwa, bityo rero ntabwo ikwiye gukomeza guhezwa mu bafite icyicaro gihoraho. Magingo aya ngaya hari ibice 11 birimo ingabo za ONU zoherejwe kugarura amahoro, birimo 5 byo muri Afurika ubu ngubu biri mu butumwa bwa MONUSCO muri Central Africa na MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse na UNMISS ya Sudani y'Epfo, UNCA yo mu gace kabaye by'umwihariko gahanganiwe hagati ya Sudani y'Epfo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye na MONUSCO yo muri West Sahara. Ibi byose rero nibyo bikomeje kugenda biba bagiye bohereza mu butumwa bw'amahoro. Muri Kanama 2024 umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yagaragaje
yagaragaje yuko Afurika nk'umugabane utuwe cyane kandi urangwamo intambara nyinshi zishingiye ku mitungo kamere yibarizwamo, ikwiye kugira ibihugu bihagarariye mu kanama ka ONU gashinzwe umutekano kugira ngo imwe mu myanzuro ifatwa inyure mu mucyo. Icyo gihe yagize ati ntabwo twakwemera ko urwego rwa mbere ku isi rushinzwe amahoro n'umutekano ruburamo ijwi rihoraho, kandi nyamara by'umwihariko uyu mugabane wa Afurika utuwe n'abarenga miliyari, ntabwo twakwemera ko ibitekerezo by'abanyafurika biteshwa agaciro. Kugeza muri Gicurasi 2025 abasirikare barenga 68,000 bakomoka mu bihugu 112 bari mu butumwa bwo kugarura amahoro ku isi, birimo abarenga 40% bakomoka muri Afurika. Umwaka wa 2025 watangiye Nepal, Rwanda, Burundi, Bangladesh ari byo bihugu bifite umubare munini w'abasirikare by'umwihariko n'abapolisi b'abasivile benshi mu butumwa bwa ONU bwo kugarura amahoro mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika, dore ko usanga ari naho abakenewe kugarurwa amahoro n'umutekano muri ibihugu bya Afurika bihoramo intambara z'urudaca zitajya zishira zishingiye ku mitungo kamere ibarizwa muri Afurika, ndetse n'izindi ntambara zigenda zishingiye ku bukoloni bwabaye muri Afurika bakoronijwe n'ibihugu byo mu Burayi. Ibi byose rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ibyo yagiye agarukaho by'umwihariko muri iyi nama yabereye hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya bwashinze OTAN kwifashisha Ukraine mu kubarwanya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje yuko ibihugu byo mu muryango wa OTAN n'ubumwe bw'Uburayi byakoresheje Ukraine kugira ngo irwanye Uburusiya. Ibi yabitangaje mu nama ya G20 yahuje abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga ku wa 25 Nzeri 2025. Lavrov agaragaza yuko ibihugu biri mu muryango wa OTAN ndetse na European Union byirengagije inyandiko ya ONU kuko ibihugu bigira uruhare mu makimbirane agiye hirya no hino ku isi bigaragaza ubukoloni buteruye. Ati urundi rugero rwiza ni uko uburengerazuba bwateje ikibazo cyo muri Ukraine no muri NATO ndetse no muri European Union kigafata nk'amakimbirane ya nyayo y'Uburusiya ndetse bugiramo uruhare. Akomeza avuga yuko intambara yo muri Ukraine ishyigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse bikoresha abasirikare ba Ukraine nk'ingabo zo kubakingira ikibaba kuko n'intwaro iki gihugu gikoresha zituruka muri ibyo bihugu. Uburusiya bwagiye bugaragaza kenshi ko buhangayikishijwe n'umuryango wa OTAN ukomeza kwegera imbibi zabwo cyane cyane nyuma y'amakimbirane yabaye hagati y'Uburusiya na Ukraine muri 2014, buvuga yuko ubwo iyi miryango yatangiraga gushotora iki gihugu yitwaje Ukraine ariko byagiye bigenda. Birumvikana yuko Uburusiya bwagaragaje yuko iyi miryango iri kugenda yitwikira igihugu cy'Uburusiya, igihugu cya Ukraine kugira ngo bakomeze kurwanya igihugu cy'Uburusiya, bakagenda rero bayirwanya ari bo babinyujijeho. Rero igihugu cy'Uburusiya cyatangaje ko gihangayikishijwe n'imyitwarire ya OTAN. Ibi byose nibikomeje kugenda biba rero mu makuru ari kugenda avuga hirya no hino ku isi. Ibi biri kuba rero mu gihe Uburusiya bwashoje intambara ku gihugu cya Ukraine. Ubu ngubu bakaba bari kurwana, n'ubu ngubu intambara ikaba itararangira. Gusa Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika,